Баасы $50.000 тұрған Lexus ES-ті сатып бартам. Ал эми бұл съемканы осы баасы 130.000 сом тұрған iPhone 15 Pro Max 512 гигабайтқа тартып бартам. Көрдіңер бе? Мына көріп қойғыла машинаның için. Көрдіңер бе? Чистый кожа, бит кожаный салон, қычыраған, чекчейген. Мына көріп қойғыла, мына көрдіңер бе? Ошындай жашоо куртизна бери келген өмүрдө ушинтип жашаш керек да, кататься этип, чардап, кымбат вещлерди пользоваться этип жандай эмеспи я. Азыр кандай скорость болорун көрсөтөйүн дедим эле. К сожалению, пробка болуп атат шаардын ичи. Алдында не машинасы турган берди. Мына. А ну-ка, набери скорость. Горгары. Разгон с места сразу 1000 километр басат. Байкадыңар бе? Ушунака.